Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, Ашраф Мамедов, Кайырбүбү Чолпонкулова жакшынакай жупту сахнага чакырып коелу. Сен болбосоң аттуу ыры менен коштоп турган жаз би тобу. Тосуп алыңыздар. Sen çok bolsun çalgısırap kalamın İzdegende boyun gelip alasın Uğup kaçı senin derdin kalosun Su garip koy ak suyunun talasın Sen bolbosun boş kalganda ömürüm Sen bolbosun Gelecekte maksat koyup durarız Жүрөктөрдүн bir kagышын uğabız Жашообузду айландырып көктөмгө Тууралыкка асыл ойду бурабыз Sen болбосоң бош калганда өмүрүм Sen